Nakon pauze uzrokovane pandemijom, konferencija Network se vraća u svom punom kapacitetu. Veliki broj učesnika, predavača iz BH regije i svijeta, veliki broj sponzora kompanija koji su lideri u svojim oblastima, veliki broj medija, kako lokalnih, tako i skoro svih regionalnih medija, samo su potvrda da konferencija Network ispunjava svoju misiju, a to je okupiti na jedno mjesto sve one relevantne činioce koji nešto predstavljaju u poslovno-tehnološkoj sferi.